warajja dak imniżlet din it-titjira minn Praga u dik kienet biss waħda minn iktar minn 20 titjira li niżlet hawnhekk illum. Dan kien il-mument li ajruplan tal-Air Malta rifes ir-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit mumenti qabel bdew niżlin aktar minn 100 turist mir-Repubblika Ċeka. Mill-bidu ta' dan ix-xahar l-ajruport fetaħ b'mod uffiċjali għat-turiżmu b'mod sigur fejn fi żjara esklusiva fuq ir-runway tal-Mitjar stajna ninnutaw ferm iżjed attività minn dak li konna mdorrijin biha fl-aħħar xhur. Dan l-istazzjon staqsa lit-turisti Ċeki x'wassalhom li jażlu lil Malta minn tant pajjiżi. Il-kol kellhom kelma waħda li pajjiżna u wieħed sigur brata baxxa ta' infezzjonijiet. Yes, of course. I'm quite sure that we will be safe. Yeah, I feel safe here. Yeah, I think it is. Otherwise, I wouldn't be here. Well, I feel safe, so. Yeah, I think I'm safe. Yes, I feel safe, yeah. Fid-dawl li Malta hija l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laħqet l-immunità l-virus tal-COVID-19 spikkaw dawn il-kummenti. I heard that 70% of Malta people are vaccinated, so. Yeah, because I have my PCR tests, and I think that. And Malta is 70% vaccinated. Yeah, so I feel safe. Intant il-kap tal-komunikazzjoni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru spjega kif dan il-ftuħ kawt l-Air Malta qiegħda terġa' tirranka s-sajf li ġej. Domanda hija mill-ġiex naħat kemm minn naħa ta' incoming, ġifieri ta' turisti ġej l-Air Malta kif ukoll bħala Maltin li jdu jsifru. Illum il-titjiriet kollha tagħna ġejjin kollha kważi mimlijin, ġifieri da jawgura tajjeb għall-futur u l-ġejjieni ta' das-sajf. Dan is-sens ta' ottimiżmu huwa wieħed li qed jiġi rifless mad diversi oqsma tal-ekonomija Maltija b'mod speċjali wara l-ftuħ ta' aktar stabbilimenti u l-introduzzjoni ta' ċertifikat tal-vaċċin li se jassigura vjaġġar lejn u minn Malta aktar sigur.